Thirikari no ithiete na mbere gutacukia makinya ma gutigirira ni ateithiriria muingi kwigitira murimu wa COVID-19 matũra-ini. Njĩra ĩmwe ĩrĩ kũhetũkĩra kũheanwo gwa tũrembeko twa kwĩhumbĩra maniũrũ na kanua o ũndũ ũmwe na sanitizers kũrĩ muingi ũrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte. Mwena wa Maragwa mũnini wa County Commissioner Mawĩra Mũngania nĩ arekereirie tũrembeko twa kwĩhumbĩra kanua na maniũrũ tũrĩa tũgũkorwo tũkĩheo muingi matũra-ini. Ndio serikali imeonelea ni vizuri waweze kutoa mask za bure kwa wananchi katika maeneo yote ya wilaya hii. Kwa hivyo ni shukrani kuu, na kutoka hapa tunaomba wale viongozi ambao wanapelekea wananchi mashinani wahakikishe wamelenga wale wananchi ambao wana haja kubwa ama ambao wana shida mbalimbali, hawezi kumudu gharama ya kununua vifaa kama hivi, ndio waweze kusaidika katika kuzuia maradhi haya. Mũngania augĩte kuma thirikari ĩgathĩke watho wa kũhingwo kwa irabu ũrugi wa njohi nĩ ũcokereirie na gĩkĩro kĩa igũrũ, na gũkinyĩra rĩu maabitha borithi nĩ mahotete kũnyita mũigana wa lita 5,000 njohi ĩrĩa njĩkĩrĩre mũkana mwena wa Maisha Mathĩ, na kuo mwena wa Sabasaba mĩthogota ya bangi nayo nĩ nyitĩtwo. Kati ya njia ambazo pia mikakati ambayo tumeweka ni kuzuia mambo ya sehemu za starehe za pombe, kuzifunga baa zetu, lakini vile vile pia pombe haramu hii ya kienyeji. Kama unavyojua, wiki iliyopita tulitia bidii zetu upande wa Maisha Mathĩ ambao tumeweza kukamata zaidi ya lita 5,000 na tukaharibu baadhi ya pombe hizo haramu na tuacha vita hivyo. Vile vile juzi pia upande wa Sabasaba tukishikanisha mambo ya pombe ya kulevya na pia mihadarati, kulikamatwa pia bangi nyingi na wale watu wamepelekwa kotini ndio tuweze kuchukua hatua za kisheria. Kwa hivyo pombe hatusitiza vita dhidi ya pombe haramu, na tunasihi watu wetu wajiepushe kwa tabia kama hizi. Oho Mũngania nĩ agathĩrĩirie muingi wa Maragwa kumana na kĩrĩa augĩte matiregeretie mũkwa harĩ gwathĩkĩra watho wa curfew. Ribotera Njata TV kuma wabici-inĩ ya mũnini wa County Commissioner Maragwa, kaunti-inĩ ya Murang'a, nĩ Kanyoro wa Wanjiru.